egunon eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Prentsaurreko honetan, Garazi, Ondasuneko zinegotzia, Alfredo Moraza Antzariko arkeologa eta nire Lemos hirigintzako zinegotzia. Prentsaurreko honen motiboa da txosten honen aurkezpena egiteko, antes egingo duna. Eta jakin dezazula, hau ez dela etxe honen aurkezpena, aurrera begira egingo den zerbait izango da. Eta binon bai esan, obra honekin batera, hasiera batean aurkitu ziren elemento batzuk, gero obra hori jarraian eta beste aurkikuntza bat hementxe bertan aurkitu zen, labea dana hain zuzen. Eta besterik gabe, nik hitza Garaziri pasako diot, eta gero Alfredok esango digu txostenaren mamia zertan datza. Bale, nik igual oso labur alde batetik nik uste dela oso importantea dela aukera dagoenean behintzat administrazio publikoetatik ondarearen ezagutza eta babesa sustatzea eta aukera dagoenean hau bezala edifizio publiko bat izan, obra bat hasten duzunean indusketa arkeologikoak egiteko eta gure kasuan hasi ginen bezala hasita, gero ginen jarraitzen eta jarraitzen gauza interesgarriak agertu zirela ikusi genulako, orduan ez da oso erresa izaten, indusketak beti delikatuak izaten direlako trama urbanoan, orduan ikusten oso importantea dela udale kasu honetan edo administrazio orokorrean bere haienak diran solarroiek behar bezala industea eta horrelako politika garatzea. Orduan nik uste dut ez dira aukera asko izaten, hemen eduki dugu, agien oindikan ere hobeto pentsatu genezaken aurretik nola egin indusketa hori, baina importantea da, hau bezala, aurrera begira tokatzen bazaigu guri kudeatu izatea horrelako beste obraren bat eremu hauetan, bai edo bai indusketak egingo direla bermatzea. Eta gero igual, nik uste interesantena dela Alfredo bera kontatzea pixka bat aurkitutakoaren balioa eta gure herriaren erdiaroko jatorrian edo ondo kokatzea, baina nik behin nahi dela esan aurrera begira eta argi aurkita udaletik ari gerala politika bastante aktiboa bisita gidatuekin eta pixka bat erdiaroa eta itsasoarekin lotura dauka gure herria eta gure alde zaharra ezagutzen, puntu hontan, naiz eta ez dan material originala izango, panel batzuk eta pixka bat hemen aurkitu dan hori eta etxe honen eta aurkitu dan horren importantzia panel batzun bidez jasoko dugula eta gure bisita gidatuetan hori ere integratuko dugula, uste dugulako importantea da. Orduan igual bi idea horiek hori. Pixka bat importantea da ondarearen aldeko politika garatzea eta gero difusioari begira inkorporatuko dugula puntu hau eta puntu honetan agertu dena panelen bitartez orain egiten dugun herriaren eta kaskoaren erakusketa horietan edo bisita horietan. Igual Alfredo ditzeman horretikan, azalde txiki bat ere gazteleraz. En el marco de las obras de remodelación de Capitán Enea para el posterior centro del traje, y en las preceptivas, las obras del ascenso concretamente, preceptivo el control arqueológico, y en el control arqueológico se encontraron elementos que nos daban pistas de que podía haber algo más que lo que se encontró en ese ámbito. De hecho, el control arqueológico continuó, se vino a este ámbito y es en este ámbito precisamente en el que se encuentra el horno al que hacemos referencia, un horno artesano y que toda la documentación viene recogida en este chostén, en el informe que ha realizado el arqueólogo de Aranzadi y Alfredo Moraza. Eta besterik gabe ya sin más, igual berari pixkatitza ematia. Lehenik eta behin gure aldetikan, Arantzadin izenean bintzat, eskarrak eman berko dugu udaletxai. Udaletxei, bai teknikoak eta bai arduradun politikoak. Gehien bat, olako obrak beti agintzen duna da arlo ekonomikoa edo monetarioa. Edo obra bukatu egin beharra. Orduan, kasu honetan, justo prozesu izan da pixkat alrebez. Aztarnategi bat bilatu dela, interes handia zegoen elementutan, eta perspektiba hori udaletxe batek bentsat eukidula eta buelta eman dio tortillai eta bentsat garatu dela zeo zer, indusketa txiki bat lusatu dena. Beharrezkoa zen, baina gehiago.
egia esan. Eta hori egia esan legezkoa da, eta hori esan dako da, beste instituzioetan ez daukagu olako ateak olako trampolina zeozer egiteko. Eta hori, eskertzekoa da, azken finean, perspektiba hori eduki dute, hor dago errenteriaren sorrera, hemen dago, esan da, hemen dago errenteriaren sorreraren datu batzu, nahiko interesgarria, baina beste tokitan ezin izango gendun hori aztertu, eta kasu honetan, bai. Eta hemen dauden emaitzak, eta gero ja esplikatuko dugu pixka bat zer. Hemen, gehien bat, ez dugu bilatuko aztarnategi bat, lilugarria horietako bat, errenderin inguruan. Karo, ez daude arresi handiak, ez daude jauregi handik, kaskoa daukagun, barrun daun etxea berez, nahiko interesgarria da, kalea izen ematen diola bere momentuan eta dena. Orduan, baina hemen azaldu dian elementuak gehien bat laguntzen digu errenderiko historia osoa hemen konzentratuta dago. Hemen, ateako kapaza izango bainean argazki bat ateatzea, errenderiko historiari prozesu guztia erdiarotik gaur arte, hemen dago konzentratuta. Sorte hori badaukagu eta hemen mantentzen da eta konservatu da. Orduan, badaude elementu ezberdinak, badaude labe bat, labe baino zutondo bat itzin beharko dugu. Zutondoa da, etxeko, sukaldatzeko, etxea berotzeko, horako elementu bat asko zumeagoa da. Horako elementu, igual hobeto zebe. Eta egitea igual dizdirekin. Orduan, horako zutondo bat, etxeak, kaskoak evoluzionatu dira asko. Bai errenderikoak eta bai inguruko kasko guztiak. Orduan, kasko horiek, etxe horiek bere momentuan danak egurrezko izango zian. Eta elementu nagusina, jendea, biltzen zen elementua edo bere bizitza eguneroko zurrumurruak, bere eguneroko gauzak biltzen zian beti sukaldean edo zutondoan. Orduan, holako elementu bat azaltzea nahiko garrantzitsua da. Gehien bat, bai badakigu etxe guztitan egoten ziala, baina ez da zehar gehatzen. Euskal Herria osoan badaude 2 o 3 ejemplu bakarrik. Mantendu dianak edo hori. Eta usan, etxe guztitan egoten zana. Bai konserbatzen dugu elizak, bai konserbatzen dugu jauregi handiak, bai arresiak eta portalak eta bar, baina holako elementotaz ez daukagu ezar. Desagertu dira. Orduan garrantzia hortikan dator. Holako elementuk bai existitzean, badaukagu dokumentazioa existitzeziala etxe guztitan, baina desagertu dira. Errenderi eduki du evoluzio bat, historikoki edo bere sorreratikan 1320an sortu zen herria, kaskoa bezala, hiribildua bezala, ez dakigu aurretikan, pentsatzen dugu baietz, aurretikan zeo zer egongo zala, logiko dan bezala, eta beste hiribildutan ikusi dan bezala, ez dute sortzen hiri bat kapritxoz edo zeintokin, baizik eta leheno jendea bizi izan du tokian. Orduan, labe hau sortu zenean, eraiki zutenean, badakigu datazioen arabera, hor usala bidali zaie, Sueziako laborategi batea, hor ikatza datatu dela, eta badakigu 13. mende bukaeran 1290-1370 inguruan, gutxo gara bera esan da, tarte hortan funtzionatu zuen martxan dut zen labe hori. Orduan, logikoa da pentsatzea, eta honek ematen du azken finean froga txiki bat, bertan bazeon jendea, errenderi sortu baino lehen, Villanueva de Barso sortu baino lehen, eta toki hori esaten zuten bezala, hor bazegoela jendea, eta logikoa da pentsatzea, jarraipen bat ematen dutela. Lehengo herria eta guen sortzen dena, gauza ezberdina dira. Hiribildua sortzen dutenean, trazaketa bat
eskuadara ikartabon nola esaten den bezala, bueno, sortzen dute bere kalearekin, bere egiturarekin. Aurretik antzegoena, gainditzen dute eta bere gainean eraikitzen dute. Horrek esan nahi du, hor, historia hori gehi errenderin eukidu zuteak eta kiskalketak eta zuntziketak guztiak, bost bat aldiz ustez errein dala, edo errein dute, eta guzti horiek lekukoak gelditu dira hemen. Hemen dago, tipul azal bat bezala, tipulen atzatzen dugun bezala, hor errenderiko historia guztiak hemen gorde dira. Hemen bat, hemen daukazue hor sandwich moduko sortzi azaleko sandwicha, eta hemen dago gaur 2000 urtetikan 13. Mende arte errenderiko historia guztiak hemen kontzentratuta zegoen. Orduan, hemen daude zuntziketa momentuak, badaude gero berrira ikitzen den etxeak. Orduan, etxe honetan historia, bai posiblea da errenderi osoa zabaltzea, ze hemen dago lekuko hori. Karo, horrek ematen digu bero beste pista bat. Hau dago 2 metro gaur egun baino baxoago. Errenderia askoz, lehenengo errenderi o lehenengo orereta o nahi dugun bezala deitu, askoz baxoago zegoen gaur egun baino. Erekitzeko prozesuak ez berdina dira. Etxeak zuntziketa eukitzen dutenean, edo arretzen dianean, edo abandonatuta gelditzen dianean, ez dute gaur egun bezala egiten. Ez dute zulatzen eta berriro egiten, baizik eta berdin du terrenoa, eta gainean eraiki. Orduan, terreno, superposizio hori, poliki goraka juten da. Eta momentu honetan, gaude, ia 2 metro lehenengo errenderietar, baino gehiago, asko saltuago. Zeu zer gehiago nahi baldin Labea hauek oso zumeak izaten zian, kasu honetan. Labea esaten dut, baina ez. Zutondo hauek, ez dezu konfunditu behar igual labearekin, horre gauza ezberdina dira. Zutondo hauek oso zume izaten zian. Ikusten dezue, harri batzuk dana mugatzen. Hogar, edo un hogar, un hogar. Beste izen bate badagoela batea esateko, gero esan dut. Zutondo hauek oso zumea dira, harri batzuk, plaka bat bustineskoa, eta gainean, lehen ikusi dugun argazki bezala, zua jarri gainean. Orduan, horako elemento 3 bilatu dugu, hemen. 3 daude. 3 holakoak. Gertatzen denak soikan kontserbatu den bakarra, hau izan du da. Hemen esaten duzunean? Hemen iduzketa prozesu honetan. Logikoa da, etxeak berritzen dutenean, etxeak berrera ikitzen dutenean, etxeak moldatzen dute eta aldatzen dute beraien beharraren arabera. Hemen lan iteko ikusten duguna, beraiek egiten zuten lan, belaunikoz, edo banku txiki, banku bajo bat, hemen zutondo egongo zen, eta gainen, zua egin, hauek oso arriskutsua dira. Orduan, hauek beti egoten zian txabola edo etxe horien erdikaldean. Lehenko etxeak ez dira guen egun bezala porlanezkoak edo barrizkoak, baizik eta egurrizkoak edo lastozkoak. Orduan, elementu horiek oso arriskutsua dira eta horregatik beti jartzen zuten etxearen erdikaldean bai tiro eukitzeko eta bai arriskua ez eukitzeko. Eta parte, berotzeko altzuten gehiena. Segurezki, kezka aukiko zuen nire jo dauka, baina... Zora estanpuen txiki bat gazteleraz. Nahi bat mazu bai. Nahi, a ber.
Bueno, igual jende ikusteko, baina, hori nola badijón zehari. ¿Qué está diciendo yo? Aquí en el solar, en los trabajos arqueológicos que se llevaron a cabo en el solar de Capitán Enea, de la Casa Capitán Etxea, sobre todo lo que nos ha permitido ha sido extraer un pequeño resumen. Aquí está condensado la historia de todo Rentería. En este pequeño solar hemos podido sacar datos desde la Edad Media hasta prácticamente el año 2000, que se hicieron las últimas obras. Entonces, bueno, hay varios elementos que nos han ido ayudando. Existe una serie de hogares, siempre me sale la palabra horno, pero hay una serie de hogares domésticos, un hogar pues, destinado sobre todo pues, a cocinar, a calentar la habitación, un poquito un hogar destinado pues, a cocinar, a calentar la habitación, un poco pues, bueno, a crear un ambiente, pues, al fin y al cabo la vida normal o la vida habitual de la gente pues, se hacía dentro de estas casas. Y dentro de estas casas el elemento principal era precisamente el sitio donde se cocinaba, como ha sido en los caseríos pues, hasta no hace mucho tiempo. Los hornos pues, tienen una cubierta, tienen un proceso, generalmente suelen estar excavados en el suelo, tienen un tiro, y este tipo de elementos eran habituales en todas las viviendas. Pero el problema es que nunca se conservó, no se han conservado. En todo Euskal Herria pues hay poquísimos ejemplos. Han salido alguna cosa en Gasteiz y poco más. Todos tienen una cronología generalmente medieval, los de Gasteiz son un poco en torno al siglo XII, estos andarán ya en torno al finales del XIII, finales del XIII, segunda mitad del XIV, pero bueno, son una cronología medieval y sobre todo son un elemento, una pieza, su importancia está en su excepcionalidad. En su momento eran piezas habituales o normales en todas las casas, pero no se conserva en ningún sitio. Esta es una de las piezas más importantes, bueno, no solo de este elemento, sino además de todo Guipúzcoa y de todo Euskal Herria, a ese nivel. Pero dentro del solar lo interesante es que hemos conseguido pues bueno, hacer una secuencia completa de la historia de Rentería desde la Edad Media, desde la época de su fundación hasta el año 2000, como hemos comentado antes. Aquí pues hemos podido ver todas las fases de destrucción que ha tenido en concreto esta casa, pero que las ha tenido también el pueblo en sí. Todos los incendios en 1476, en 1512, en 1638, todos esos incendios que fueron destruyendo y cambiando un poco la estética de todas las casas. Y luego sus reconstrucciones. Entonces, pues bueno, ese gran sándwich, por llamarlo de una forma, de la construcción de la Casa Capitán Enea Etxea, que se puede extrapolar tranquilamente al resto del pueblo, nos está marcando que el pueblo o la población en sus orígenes estaba 2 metros más abajo de lo que realmente estamos pisando hoy en día. Pues es un proceso habitual de reconstrucciones que se van recreciendo las casas y lo mismo que las propias edificaciones crecen en tamaño, crecen en altura, van ocupando los espacios que en principio eran públicos y van ampliando el espacio para residir. Ellos también, pues bueno, crece también en esto, en niveles. Y este hallazgo en realidad es una cosa pues bastante excepcional. Por eso la importancia que se le está dando hoy con esta rueda de prensa, que no se hace con otro tipo de intervenciones arqueológicas, porque, bueno, sobre todo pues es una cosa excepcional que se pueda encontrar no esas grandes murallas o esos grandes elementos, sino esos elementos de la vida cotidiana de los que no tenemos noticias, porque al fin y al cabo sabemos la vida de los marqueses, sabemos la vida del alcalde, sus pleitos, sabemos sus problemas, pero no
tenemos ningún dato, no tenemos casi información sobre la gente corriente, que es la gente que vivía en esas poblaciones. Y esto pues, bueno, nos ayuda un poquito más a reconstruir ese puzzle, esa imagen general de la que tenemos muchos más oscuros que luces, pero bueno. Pero unas luces más ya tenemos. Eso sí, arriba. arriba Unas pocas más. y un poquito más, y claro, y esto pues, bueno, contribuye fundamentalmente a ello. Eta, Ni galdera bat badaukat, Bai. ipatu duzu Bai. horren antzeko ezagoela berean, hori ezagoela egoera honenean, baina beste hiru aurkitu dituzola Bai, eremu bai. honetan. Garai berekoak dira. pentsatzen dugu baietz, ez dugu datatu dara. Esan duzu hori moldaketarekin zer ikusia zuela, ez? Igual etxea berriro egiterakoan edo leku aldatzen Bai, zutela. aldatzen dute, puskatzen dute aurrekoa, moldatzen dute tokia, gero etxea egiten dutenean, baita ere beraien moldatzen dute ez hori, azken finean, Obrak ere egiten zituzten. obra egiten duna, bertan bizi dana, saiatzen duna gaur egun bezala, pues, Egokiena. bere txukuntasuna eta bere gozorako tokia moldatzea. Badaude, ez dakigu, itxuraz eta materialen arabera, bai, emate zuten, erdiaroko posible izango zela. Egitura hauek erdiarokoa dira. Asko J. menden, lotuta ja ermentariakin eta hola seguran azaldu zianak, asko zuela, baina ja berrentu ja berriago, 15. menden. Berriagoak eta beste erabilera ulertu Bai, dezaket, ez? horixe. Errementariek lanerako erabiliko zuten ez etxera. Sistema eskema neko antzekoa da. Hau egia esan neko handia da. Hau bezalako bilatu dira Gasteizen, bilatu dira Bilbon, baina asko txikiagoa dira, batzuk Borobila, besteak Karratua. Zein da diferentzia? Egia esan ez dakigu. Ez dago garbik esateik, ze hori, zergatik dira batzuk, formak eta hori zergatik dan. Hori poliki pentsatzen, horako beste bat azaldu ezkeo, beste pistaren bat emango digula. Nabarmena da hori kontserbatzen. Eta bere momentuan, eta hori gehien bat, perspektiba hori ukitzea udaletxe baten, zatea, hostia, vamos a gastar 1.000 euros más, pero garbi geldituko zaigu asuntoa. Hori gehien bat, holakoak elementu, badaukagu arresiak, hemen pixkadera zego azaldu zen arresia baita ere, hor goran azaldu da. Orduan, pero badaukagu arresi zati gehiago errenteri osoa. Baina holakok elementuk ez daukagu. Orduan, hori aztertzea, Esan dezu horretaz aparte, bestelako elementuak ere azaldu direla, ez honen garrantzizkoak edo, baina ze beste elementu nabarmenduko zenituzte, bertan aurkitu dituzenen artean. Nabarmenak hau dira gehien bat. Hori eta gero sekuentzia hori sandwich hau. Sandwich, triple capa, ez da nola dentro. Baina, horako sekuentziak ez dira, goten engarbi. Orduan, baina bai, ikusi dugu, etxeak nola hunditu dute, poliki, nola janin dute terreno publiko zan bere momentuan, ze hori, txuntziketa bakoitzean, oso normala zan iribildutan, desastre dagonean edo zehatako... Tabula rasa eta ber noraino... Tabula rasa, konsigo lortzen baldin bade 2 metro kadea eta 2 metro atzera... 4 metro diaz. 4 metro dia etxe bizitzan. Que es una picaresca... Pero eso no está inventada, aspalditik asmatuko, no es una cosa nueva. El copyright ese ya está aspalditik asmatuta. Orduan, bai ikusi dira, nola onditu dute, nola etxe askoz txikiagoa zen. Eta gero poliki, karkaba edo antzineko garbiketak edo ustelkeri guztik juteko tokia, horrela poten zen, eta poliki juten dira, eta horregatik kaskotan, azken finean manzanak dira, etxe bat alde baten eta bestaldea, hori poliki, istutzen dira. En principio, todo lo que es el hogar y todos los elementos, lo que se hizo es protegerlos con una capa de geotextil y luego arena, con lo que en realidad están ahí. Y si en un momento X se decide ampliar la excavación o se decide dejarlo a la vista,
ahí están y están preservados tal como se ven, en la foto. ¿No se encuentra la posibilidad de dejarlo a la vista? Se valoró, pero tiene una solución técnica muy difícil porque está A 2 un metros. trozo grande y unos 2 metros, con lo cual la idea, que era la que pensábamos, un cristal de manera que tú puedas ver, la condensación que suele generar hace que muchas veces luego no veas nada. Y es verdad que seguramente en esa perspectiva tampoco se iba a ver, porque no es algo espectacular. O sea, lo importante es que seamos conscientes de valorar la importancia que tienen las cosas, no solo por lo espectacular que pueda ser estéticamente, sino porque es un elemento de la vida cotidiana que aparece y nos remonta a unos momentos, a unos periodos muy antiguos, porque hemos tocado el origen. Pero es verdad, y estuvimos mirando, a mí me dio mucha pena, porque queríamos que eta esan posible. Técnico no era posible y seguramente no hubiéramos conseguido que fuera suficientemente atractivo para que... Entonces, lo que sí haremos es eso, paneles, sacamos una serie de fotos de muy buena calidad, de manera que sí tenemos elementos que nos pueden permitir visualizarlos. Ahora no vemos nada, pero pondremos paneles que permitan explicar y visualizar. Y eso está ahí. Quién sabe, quizá a futuro... Con las reconstrucciones que se van a hacer... O sea, gauza beti konserbatzen dira, o sea, eso ya no está perdido, está ahí. Con lo cual a futuro, quién sabe que pueda haber otro planteamiento, pero tendría que ser otro planteamiento que permitiera otra cosa, ¿no? Pues bajar a esos 2 metros, no que bajáramos hasta abajo, Eso no que es. tengamos que verlo desde arriba, pero... Y es muy posible que también no solo haya ese elemento, sino que haya muchísimos más elementos alrededor. Evidentemente no se puede... No era cuestión de excavarlo todo, se había dado el paso ese suficientemente, ya era un salto pues casi, por llamarlo, al vacío, era un salto que no se puede dar en otros sitios, porque al fin y al cabo es la obra la que manda, es el dinero el que más manda, entonces estás bloqueado a ese niveles y bueno, hay que terminar la obra, esto molesta, por llamarlo de una forma. Siempre es difícil hacer arqueología en zona urbana hori eta en obra hori beti da komplikatu horregatik. Es tan importante De hecho, que por lo menos lo público que teníamos, tenga. la única obligación legal era ese asunto. Hori da. O sea, se ha hecho más que lo que También legalmente... nosotros nos estamos guiando un poco por el criterio, en este caso, de los técnicos de Aranzadi y autorizamos incluso el que se trabajara este ámbito en el que, para sorpresa de todos, pues apareció pues, el elemento al que estamos continuamente haciendo referencia. Al fin y al cabo fue una sorpresa detrás de otra. Pensábamos que podía, bueno, sí, siempre piensas que puede haber algo, pero bueno, que hubiera la calidad que tenía el depósito la secuencia esta, evidentemente no, y sin duda sirve como ejemplo para otros ámbitos, no solo para lo que es el casco de Rentería, que bueno, ya nos está dando unas pistas bastante importantes en otros procesos, sino sobre todo, pues bueno, una cosa general. A nivel de todo el suelo. Bueno, pues si no hay nada más, lo único que vamos a hacer